Možemo da krenemo, mislim da smo live trenutno i na Facebooku i na Zoomu. Hvala svima koji nas prate i ovde na webinaru i preko Facebooka. Dobrodošli na završnu konferenciju projekta Unapređenje komunikacije za sveobuhvatni sporazum. Moje ime je Dušan Milenković ispred Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative. Za početak samo par tehničkih informacija, naravno kao i na svakoj online konferenciji, a i na svakoj drugoj konferenciji. Svi učesnici imaju, preko Zooma imaju priliku da postavljaju svoje pitanja preko Q&A opcije u Zoom prozoru, tako da vas molim da iskoristite što više tu priliku. Ukoliko neko bude imao želju da se uključi u panel preko videa, znači da postavi pitanje panelistima direktno, može da podigne ruku ili da napiše u chatu i onda ćemo ga podići da bude, da se javi za reč. One more comment for all the participants and attendees which are following us and who speak English. We have interpretation provided. You will find the globe interpretation in the Zoom windows. Dakle, kome je potreban prevod, samo jedna tehnička napomena, naći ćete da piše prevod i ona ikonica u obliku globusa gde piše interpretation. Dakle, prevod je odaberite jezik koji vam je potreban. Na ovoj završnoj konferenciji, pre nego što pređem sa uvodom. Sa nama je Đorđe Trikoš, koji je ekspert za komunikacije i odlučivanje, Communication and Decision Consultant. Đorđe je, ja ću pričati malo više o našem zajedničkom radu sa Đorđem, ali dugo godina radi i u marketingu i u advertisingu i bavi se strateškim komunikacijama. Skoro je bio na usavršavanju u Londonu, nadamo se da i dalje ide na dalje usavršavanja, tako da je učestvovao sa nama na ovom projektu, pogotovo na izradi ovog finalnog dokumenta. Sa nama je Dragiša Miječić, takođe koordinator radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 35, koji je naravno, prvo je i sa Kosova, a drugo se i ceo svoj život bavi kosovskim pitanjem, koji će takođe sa nama komentarisati stvari o kojima budemo pričali ovde. I Jovana Radosavljević, koja trenutno nije, ne znam da to vidite, nije uključena, i to je zbog toga što je baš pre 5 minuta nestalo struje u delu koju ona živi u Severnoj Mitrovici, tako da to je jedna realnost koju imamo na Kosovu danas. Nadam se da će uskoro da pronađe način da nam se priključi. Ona je izvršna direktorka nove društvene inicijative iz Severne Mitrovice i ona će nam dati takođe još jedan ugao kako i za sam proces normalizacije koji je tekao ove godine, tako i za dokument koji smo izradili iz ugla srpske zajednice na Kosovu i nekoga ko se aktivno godinama i temeljno bavi odnosima Srba i Albanaca i rešavanjem kosovskog pitanja baš sa teritorije Kosova. Ovu konferenciju ću započeti tako što bi prvo kratko samo rekao nekoliko stvari o projektu koji smo sprovodili, to je koji sprovodimo do kraja ove godine. Onda ću pričati kratko takođe o dokumentu koji ćemo predstaviti i onda ću dati reč panelistima jednom. Onda će panelisti imati priliku da kažu svoje viđenja i da odgovore na neka pitanja koje sam spremio. Dakle, projekat unapređenja komunikacije za sveobuhvatni sporazum je projekat CDRI-a koji je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju i ovim putem želimo da im se puno zahvalimo za to što su prepoznali ovo prošle godine kada smo razgovarali, kada smo aplicirali za ovaj projekat. Zaista smatramo da je dosta dobrih i kvalitetnih stvari izašlo za ovih godinu dana rada. Iako moram da naglasim da su uslovi u kojima smo provodili projekat bili veoma, da kažem, loši za sam proces normalizacije, to jest često i loši za neke od aktivnosti koje smo planirali i koje smo izvodili, a koje smo planirali u novembru i decembru 2020. godine.
kao što znate, svakako prati briselski proces i ko prati odnose Beograda i Prištine i pregovore. Bio je svedok da smo ove godine imali jedan drastičan pad entuzijazma, da kažem, u tom procesu pregovora i normalizacije, da suštinski je veoma malo ili ništa se nije pozitivno pomerilo napred. Čak smo imali i nekoliko veoma kriznih situacija u ovih proteklih godinu dana. I ja moram da kažem to, nešto što smo mi unutra u našoj organizaciji imali, s obzirom da pričamo o ovom projektu, bilo je veoma interesantna situacija u kojoj smo mi, jer smo jedan od velikih delova ovog projekta je bio rad na portalu, to je na platformu normalizacija.rs, koja je trebala da sakupi, to koja jeste sakupila mnogo informacija vezano za sam briselski proces i za sve što je dogovarano u prethodnih 10 godina. Između Beograda i Prištine mi smo u trenutku kada prvo smo izbacili beta verziju sajta negde u aprilu ili maju i mislim negde kad smo hteli da to lansiramo, kad smo završili i sve prevode, imamo tamo i srpsku i albansku verziju sajta, došlo je do jednog intenziviranja nasilnih momenta na Kosovu, eskalacije nasilja, pogotovo prema srpskoj zajednici, i u jednom trenutku smo zastali i razmišljali o tome na koji način da mi sada promovišemo normalizaciju koju smo želeli da promovišemo u trenucima kada se dešavaju stvari koje su sve osim normalizacije, to jest jedna deterijacija, to jest nazadak celog procesa i odnosa generalno između srpske i albanske zajednice na Kosovu. To su bili uslovi u kojima smo sprovodili ovaj projekat i to smo morali da naglasimo. Ono što smo uradili za ovih godinu dana, to je da sproveli smo 3 velika istraživanja javnog mnijenja na teritoriji Srbije, bez Kosova naravno, kao što se radi i sva istraživanja javnog mnijenja kod nas, gde smo nastavili nešto što smo radili i ranije kao organizacija, to je da probamo da uđemo, po znacima navoda, kako smo to nazvali, jednom u srce i umove građana Srbije vezano za i emotivni i politički odnos koji je nužno povezan sa emotivnim odnosom prema Kosovu, prema odnosu Srba i Albanaca, prema potencijalnim rešenjima i za sveobuhvatni sporazum koji se najavljuje i koji se najavljuje kao kraj procesa u kojem trenutno još uvek voljno učestvuju obe strane. Jedna strana možda manje voljno u ovom trenutku, ali još uvek učestvuju i idu ka tom sveobuhvatnom sporazumu, tako da smo to istraživali u 3 velika istraživanja. Ta istraživanja su nam, pored trendova koje pratimo, dali i uvide koje smo posle koristili za različite analize i pogotovo koji su korišćeni i za ovaj dokument koji hoćemo da predstavimo danas i koji ćemo predstaviti javnosti u narednom periodu. Ono što smo uradili, to su takođe 4 online konferencije, ovo je 4. u stvari, od toga smo 2 radili s našim partnerima, Novom društvenom inicijativom sa Kosova, koji su nam zaista mnogo pomogli da uključimo dosta veliki broj albanske zajednice sa Kosova u ove razgovore. Razgovarali smo o 2 ključne, na tim konkretnim konferencijama smo razgovarali o 2 bolne tačke procesa, na to je imovina manastira Visoki Dečani i uspostavljanje zajednice srpskih opština. To nisu jedine 2 bolne tačke, to smo mi izabrali kao teme koje su aktualne, naravno. Tako da mi s ovim putem još opet zahvaljujem kao našim partnerima na projektu. I možda i najvažnija stvar koju smo uradili do sada, to je bio sajt normalizacije koji sam pominjao, gde na 3 jezika imate sve, možete naći sve sporazume koji su do sada potpisani i imamo čak i ocene o sprovođenju tih dogovora između Beograda i Prištine. Tu smo mi dodali, pored briselskog procesa, dodali smo i vašingtonske papire koji su potpisani prošle godine, zato što smo se i tim papirima bavili i prošle godine i ove, gde smo davali ocenu takođe ispunjenosti do sada tih tačaka tih sporazuma. Tako da smo zaista pokušali, onda smo imali kroz niz
OPED-ova i podcasta, dodavali smo sadržaj koji se bavi nekim ranijim pregovorima između Beograda i Prištine koji su vezani za kosovsko pitanje. Imamo još različite neke istorijske poglede na te odnose, tako da smo zaista pokušali da obogatimo tu platformu i radit ćemo na tome da i dalje je obogaćujemo. Tamo smo stavili i neka istraživanja i analize ljudi i organizacija koji nisu imali direktno veze s ovim projektom. Naravno, to su sve ljudi s kojima mi sarađujemo i koji su radili veoma dobre analize vezano za proces, tako da smo to isto dali ljudima kao mogućnost da downloaduju ili da čitaju na sajtu. Tako da vas pozivam da posjetite ovaj sajt, mislim da je dobra referenca za svakoga ko želi da malo više sazna o procesu. Naravno, pomenuo sam, imali smo dosta OPED-ova i podcasta koje smo snimili, koje ćemo i dalje snimati vezano za ovu temu, i imali smo jednu komparativnu analizu koju smo nazvali 10 godina sporazumevanja između Beograda i Prištine, gde smo pravili komparaciju između briselskog procesa i vašingtonskog, da ne kažem, procesa ili samog jednog čina potpisivanja tih vašingtonskih dokumenta prošle godine, i gde smo takođe poredili u formi jednog izveštaja, smo poredili ispunjenost oba i kako su oni komplementarni ili gde nisu komplementarni. To je veoma kratko, ja sam pokušao da sažmem sve što smo radili, mislim da je bilo dosta aktivnosti ove godine i zna Dragiša isto i kao radna grupa da smo učestvovali u još nekim aktivnostima i da smo pokušali s ovim našim radom da doprinesemo radnoj grupi Nacionalnog konventa i trudit ćemo se i dalje to da radimo. Ne bih vas više opterećivao ovim informacijama vezano za sam projekat. Uostalom, sve o tom projektu možete naći više i na sajtu normalizacije, i na sajtu CDDR-a, i na našim društvenim mrežama koje na društvenim mrežama CDDR-a gde sve objavljujemo naravno na vreme. Hoću da pređem na ključnu stvar današnje konferencije i današnje prezentacije. To je dokument koji je i zamišljen kao završni čin ovog projekta konkretno i jedan korak ka novim stvarima koje hoćemo da radimo u narednom periodu i koji smo nazvali novi narativ normalizacije. Daću vam kratko samo pozadinu ovoga. Mi smo ceo ovaj projekat i u neke stvari koje smo radili ranije ulazili i dalje ćemo tome pristupati na način da želimo da razgovaramo o tome kako da promenimo, unapredimo komunikaciju i narativ koji postoji prevashodno u srpskom društvu, jer se time bavimo i tu možemo eventualno da ostvarimo neki uticaj, to želeli bismo da ostvarimo neki uticaj, kako se narativ i komunikacija kreira vezano za ne samo briselski proces, to je da to ka čemu idemo, a to je taj neki sveobuhvatni sporazum koji bi trebalo nekada da se potpiše ako se stvari promene na bolje u tom procesu, kao što sam rekao, stvari ne izgledaju dobro, to ću onda više Dragiša i Jovana da pričaju kasnije. Znači, kako da se promeni taj narativ, kako da se sa promenjenim narativom pomogne da stignemo prvo do tog sporazuma, onda da on bude održiv i, što je najvažnije po našem mišljenju, o čemu mi želimo pogotovo da se bavimo u narednom periodu i čime smo se bavili ove godine, to je odnos dva naroda. Mi smo kroz istraživanja potvrdili ono što je već, da kažem, poznato, ali mi smo imali tu dosta pitanja koje su malo detaljnije zalazile u to, a to je da postoji velika etnička distanca između Srba i Albanaca, da postoji veliki problem, veliki zid između dva naroda koji nećemo tako lako preskočiti samo ako potpišemo politički sporazum, ako dve vlade, dve političke elite ili predstavnici dve zajednice potpišu, nećemo taj zid, to je naša procena, nećemo ga preskočiti, da moramo da radimo na tome sada i morali smo već i ranije da radimo na tome da se taj zid sruši i da dođemo do neke normalizacije među odnosa dva naroda. To je bila sad onako pozadinska ideja iza ovog dokumenta i naši ljudi koji su eksperti, koji su radili na ovom dokumentu, znači koji su koristili naša istraživanja, ali i svoje iskustva i svoje znanje o samom problemu, su došli do dva ključna strateška
uvida na kojima se zasniva ovaj dokument. A to je prvo da postoji uverenje u našem društvu da je vreme oružanog rešavanja sukoba prošlo. To je jedan strateški uvid na kojem se zasniva ovaj dokument, a drugi je razumevanje da su dva naroda dovoljno velika i sposobna, autonomna, da sami mogu da dođu do rešenja i unapređenja odnosa između njih. To su dva ključna strateška uvida, možda će Đorđe, verovatno će kasnije malo više pričati o tome kako je došlo do toga i to je nešto zanimljivo i to ćete moći da čitate u dokumentu. I na osnovu toga smo razradili jednu komunikacijsku platformu koja služi kao okvir koji ćemo deliti i sa donosiocima odluka u ovoj zemlji, i sa javnošću, širom javnošću, i sa uticajnim glasovima, influencerima, poznatim kad kažem influenceri konkretno mislim na ljude koji utiču na stvaranje i mišljenja o određenim temama, pogotovo na ovu temu o kojoj sad pričamo, i sa željom da se taj narativ, taj novi pristup usvoji. Mi ćemo raditi na tome i da to operacionalizujemo u narednom periodu. Naravno, operacionalizacija je dosta limitirana sa strane našeg sektora, ljudi koji nisu na pozicijama moći, nisu donosioci odluka u zemlji, tako da ta operacionalizacija ima limitiran doseg, ali smo i spremni da radimo na tome da predlažemo i operacionalizaciju za one koji bi trebalo to da sprovodi i da imaju određenu vrstu komunikacije koja paralelno ide sa postizanjem određenih sporazuma, to je to konkretno jednog sveobuhvatnog sporazuma. I ta komunikacijska platforma koju smo mi predložili, koju predlažemo ovim dokumentom, se zasniva prvo na dva stuba. Takođe, to je vlasništvo nad dijalogom, to je da mora da postoji jedna vrsta vlasništva nad dijalogom. Znači, Srbi i Albanci moraju da preuzmu, da postoji narativ da su oni preuzeli vlasništvo dijalogom, da su sposobni da sami dođu do rešenja bez stranog mešanja, jer kao što je i notirano u dokumentu, postoji jedan veliki značajan odijum prema tome, prema stalnom mešanju i stalnom usmeravanju, konkretno u Srbiji, ali generalno i balkanskih naroda, ka tome kako će da rešavaju svoju budućnost, kako će da grade svoju budućnost. To je jedna stvar. I druga stvar je isto veoma interesantna, to je veličina, to je taj jedan osjećaj veličine, konkretno veličina koja sa sobom nosi, veličina naroda, srpskog i albanskog, sad pričamo ovde o srpskom, jer se obraćamo srpskoj javnosti, znači veličina naroda koja se prevodi u razumevanje da sa veličinom jednog naroda ide i odgovornost da taj narod sprovodi i da donosi teške odluke i da sprovodi odluke koje su u interesu, kako u interesu naroda, tako u interesu onih koji su direktno povezani sa njima ili na koje direktno utiče, gde postoji povratni uticaj, a ovde u konkretnom ovom slučaju pričamo o regionalnim odnosima. Tako da su to dva stuba koje su izdvojene na kojima se ta komunikacijska platforma stoji. Tu smo mi naravno izdvojili neke poruke za normalizaciju dva naroda i još par nekih i mehanizma uticaja i još par nekih stvari koje će vam biti zanimljive, koje ćete moći da pročitate u toj komunikacijskoj platformi, ali ja ne bih sada da ulazim u sve to, jer zbog toga imamo naše paneliste koji će nam dati njihov ugao vezano za sve ovo što sam pričao, tako da bih ja sada dao reč Đorđu Trikošu, koji kao što sam rekao, koji je učestvovao u izradi ovog dokumenta, da nam malo, znači Đorđe, ne moraš da pričaš o dokumentu samo, ljudi će imati priliku da ga čitaju nakon ove konferencije, da nam kažeš, s obzirom da si učestvovao u procesu, da dugo pratiš ovu temu, da je poznaješ nevezano od ovog procesa, ali naravno da si ekspert za komunikaciju i za kreiranje narativa i za usmeravanje narativa, da nam kažeš nekoliko tvojih
tvoj širi uvid vezano i za ovo što sam ja rekao, znači vezano za ovo što smo napravili, ali najviše vezano za potencijal i za način kako da pristupimo unapređenju odnosa između dva naroda na ovom prostoru. Hvala ti. Dobro, Dušane, hvala na prilici da porazgovaram sa svima vama o ovoj temi. Ona je za mene, onako mogu da kažem, i lično u nekoj meri značajna, budući da ja sa porodične strane jednim delom potičem sa Severnog Kosova. To je, da kažem, i životni prostor na kojem sam proveo detinjstvo i na neki način to izuzetno utiče na moje razumevanje cele teme. Međutim, ono kako sam ja pristupio ovom problemu jeste prevashodno profesionalno i razumevanje tog problema je prevashodno išlo iz nečega iz jedne oblasti u kojoj sam se ja usavršavao, koje se u dobroj meri tiče shvatanja na koji način emocije utiču na preferencije, na koji način emocije utiču na stav, na koji način to kako se ljudi osjećaju i kako su njihova dubinska osjećanja u vezi sa vlastitim kolektivnim identitetom utiču na moguća rešenja za određeni konflikt. Ono što si ti već pomenuo negde u ovom uvodu jeste da smo mi tu došli do nekih strateških uvida, da ih tako nazovemo, od kojih su neki, ajde ja mogu da kažem, i šire poznati da kažem, politikološkoj zajednici, koja se mnogo dubinski i mnogo dugo već bavi tim problemom. Ja mislim da je najveći broj eksperata iz oblasti spoljne politike i bezbednosti na jasnim pozicijama da je rešavanje konflikta na Kosovu odavno izašlo iz terena oružanog sukoba i ušlo u nešto što su, prosto kažem, jednostavno neki procesi koji su u potpunosti determinisani ravnotežom snaga, što na spoljno-političkom planu, na međunarodnom i najširem mogućem međunarodnom planu, što na lokalnim prilikama. Mislim da je i našem političkom establishmentu, a rekao bih i široj javnosti negde jasno da taj konflikt se neće razrešiti nekim novim sukobom, makar ne u dogledno vreme. Kada ovo kažem, zasigurno ne tvrdim da se sukob neće desiti, jer kao niko ne može da predvidi tako nešto, ali rekao bih da niko ne anticipira takav događaj i da niko aktivno ne radi na tome da se on desi. Mislim da sa strane srpskog establishmenta i sa strane srpske javnosti postoji svest o, u najmanju ruku, populacionom bilansu na tom životnom prostoru Kosova i da nikom ne pada na pamet, a da uopšte razmatra rešenja koje idu u bilo kom drugom pravcu. Što je u krajnjoj liniji, to će negde da bude jasno iz čitanja tog dokumenta, uslovljeno i tim iskustvom NATO intervencije, koja je u mnogome odredila prosto te spoljno-političke okolnosti. Sad, to su neke faktore koje bismo mogli da nazovemo političkim i međunarodnim ekosistemom. Dakle, nešto što su zadate determinante u razumevanju mogućih rešenja. Onaj drugi deo koji je meni lično mnogo zanimljiviji, gde se ja osjećam mnogo samouverenije da o tome pričam, jesu neke stvari koje se tiču zapravo kolektivnog identiteta, razumevanja drugog naroda, razumevanja toga šta su dubinske motivacije u opredeljenju svake od ove dve zajednice kada razmišlja o političkom rešenju. Naravno, politička rešenja i jedne i druge nacionalne zajednice su dijametralno suprotna i u svakom smislu isključiva. Međutim, i sad se tu dolazim do poente sa kojom sam i krenuo, to je razumevanje tih emocija. Pravo je pitanje za donosioce političkih odluka i ljude koji kreiraju te, kako si ti to nazvao, jedan trenutku narativ, spoljne političke strategije ili komunikacije u odnosima dva naroda. Pravo pitanje je za njih da li tu etničku distancu koju si ti pomenuo, što u osnovi znači čvrste i ukorenjene negativne stereotipe, koriste zarad dinamizovanja konflikta i pravljenja tim konfliktom sve tvrđim i manje sklonim, manje podložnom oblikovanju u pravcu nekog pacifističkog rešenja, ili naprotiv, koriste te negativne afekte i emocije u vezi i ukorenjene stereotipe kao nešto što bi zapravo mogli da preokrenu i na neki način da se o njih očešu, da se tako kolokvijalno izrazim,
i učini ih saveznikom. Prvi pogled deluje onako možda malo i neintuitivno, jer nije prosto, kako da kažem, svakom ko razmišlja o tome da, i to je prosto jedan, i moći ćemo možda posle da se osvrnemo na to, nije najintuitivnije razmišljati o negativnim emocijama ili ukorenjenim kolektivističkim identifikacijama kao nečemu što može da bude saveznik za dolaženje do rešenja u odnosima između dva naroda. Međutim, ono što smo mi razmišljali jeste sledeće. Makar u Srbiji postoji taj jedan vrlo ukorenjen negativni sentiment prema stranom mešanju u ove delove, u odnose u ovom delu Balkana. I to je nešto što onako na prvi pogled deluje kao jedna barijera koju ne mogu ni oni kao međunarodni akteri da probiju jako često kada razmišljaju o rešenjima na Balkanu. Sa druge strane, u Srbiji nekako kao da taj sentiment, taj negativan odnos prema stranom mešanju nikad nije razmatran kao možda prilika da se lansira neki narativ koji bi zapravo mogao da kanališe rešenje. Ono o čemu smo mi razmišljali jeste da li taj negativni odnos prema stranoj intervenciji može zapravo da se prevede u osjećaj odgovornosti, odnosno kako da se odnos prema, recimo u ovom slučaju, zapadnim silama i njihovoj ulozi u rešavanju konflikta, prevede u osjećaj veće odgovornosti za rešavanje konflikta na način koji bi bio funkcionalan, pre svega. Dakle, naša ideja je bila kako da to, kako si ti to nazvao, vlasništvo nad dijalogom, zapravo shvatimo kao jednu vrstu komunikacijske, da kažem tako uslovno rečeno, finte, gde mi zapravo pokušavamo da kod ljudi koji imaju jak negativan odnos prema stranoj intervenciji u rešavanju ovog konflikta, zapravo pobudimo povratno i jedan osjećaj odgovornosti, ako je već tako, ok, ako strane sile ili moćne države sveta neće da intervenišu u rešavanje konflikta na Kosovu, to znači da onda mi imamo jednu veliku odgovornost da tom konfliktu pristupimo sa jednom dozom, kako da kažem, pragmatičnosti, jednom dozom svesti o tome, da se u krajnjoj liniji dokažemo kao dovoljno sposobni da sami taj problem rešavamo. Mi smo ovde negde verovatno svesni toga da u tom smislu postoji jedna vrsta baš divergencije ozbiljne između dva naroda kad je u pitanju strane intervencije. Kod Albanaca naprotiv postoji ukorenjena pozitivna predrasuda prema stranoj intervencije, jer oni sebe i samorazumevanju u krajnjoj liniji tog nacionalnog identiteta prema tome, makar na Kosovu, vide kao važan deo te matematičke jednačine, ali sa druge strane kod Srba naprotiv, da bi bili odobrovoljeni, da bi naša javnost bila mnogo otvorenija prema ideji nekog funkcionalnog rešenja, političkog rešenja tog konflikta, mislim da je važno na neki način se odrediti prema toj emociji, negativnoj emociji stranom mešnje. Tako da smo mi tu negde pokušali da kažemo da zapravo ukoliko imamo veliko protivljenje učešću velikih sila u definisanju tog dijaloga, onda hajde da mi pokažemo da smo dovoljno zreli i sposobni da ga vodimo. Sad, to je samo jedan deo priče. Drugi deo priče koji si takođe negde markirao u onom uvodu malo čas, to je taj odnos, odnosno ideja o veličini. Ideja o veličini dva naroda. Faktički gledano, kada pričamo o ovom delu Balkana, ajde kažemo to uslovno rečeno zapadni Balkan, Srbi i Albanci jesu populaciono dva najveća naroda i u tom smislu, pričam šire naravno, ne mislim samo na teritoriju Kosova, u tom smislu postoji jedan potencijal da se opet iz sličnog rezonovanja kao u odnosu na strano mešanje u dijalog, temi pristupi na način da su Srbi i Albanci dva velika naroda koja samom činjenicom svoje veličine imaju i veću odgovornost da tom problemu prosto pristupe na što zreliji način. Jer to je način da mi faktički te negativne ili ne nužno negativne, nego jake kolektivističke identifikacije zapravo na neki način angažujemo u svrsi dolaženja do rešenja. Dakle, ukoliko dva naroda imaju jaku svest o svojoj veličini, ukoliko imaju jaku svest o tome da su oni
dovoljno veliki, istorijski gledano i populaciono u ovom delu sveta, onda iz toga proističe jedna odgovornost. To je ono francusko noblesse oblige, ono koliko si veliki, toliko je tvoja odgovornost da zapravo budeš u nekoj meri i velikodušan i sposoban da pragmatično pristupiš problemima veća. U tom smislu, dakle, kad bi negde sumirali ono što je bila ideja iz ovog pristupa, onda bi mogli da kažemo da je to zapravo kako da jake negativne stereotipe, u ovom slučaju, ili ne stereotipe, negativne afekte prema određenom pitanju, u ovom slučaju strane intervencije, prevedemo u pojačani osjećaj za odgovornost s jedne strane, i kako sa druge strane da jako i ukorenjene kolektivne identifikacije i svest o istorijskoj veličini opet na sličan način kanališemo u tom pravcu da jednom kada krene da se priča o određenim rešenjima, o političkom razrešenju konflikta i tako dalje, postoji jedna vrsta onda i podrške od strane šire javnosti. Dakle, i ovde bi možda zaključio s jednom stvari koja je možda onako očigledna mnogima, a nekima možda i nije, a to je taj moment da ne možete ići protiv onoga što su neke inklinacije kada su u pitanju emocije u širom društvu. Dakle, to je nešto što imam utisak nije shvatano i od strane ozbiljnih međunarodnih aktera godinama unazad. A to je onako kako vi pristupate lokalnim narodima, na takav način oni i reaguju. I jako je važno, i to je tek skoro videli u komunikacijama stranih sila zapravo kako se zapravo taj odnos menja. Da su oni tek nedavno osvestili da vi ne možete samo da morate na neki način da uslovno rečeno podiđete njihovom razumevanju, samorazumevanju, njihovom shvatanju svog identiteta, njihovom shvatanju istorije i tako dalje, da biste ih privoleli za rešenja koje su u njihovom u krajnjoj liniji najboljem interesu. Evo, ja bih tu možda stao, pa kapiram da će tu biti još nekih pitanja, pa možemo da uđemo i u neke detalje. Ja ovde nisam objašnjavao neke, sad da kažem, konkretne mehanizme na osnovu kojih mi pretpostavljamo da bi takva komunikacija trebalo ili može da ima efekta, ali verujem da su to neke stvari koje kroz pitanje možemo da otvorimo. Super, hvala ti puno, Đorđe. Ja mislim da je bilo baš dosta i detaljno i kvalitetno što se tiče opisa onoga na čemu smo radili u prethodnom periodu. Hvala ti puno. Naravno, ja očekujem da bude pitanja. Već imamo jedno pitanje, ali ćemo sačekati da prođemo prvi red izlaganja naših panelista. Tako da bih ja sada dao reč Dragiši. Zamolio bih ga da se osvrne na dve stvari, naravno, može i više, ali od dve stvari me interesuju konkretno. Prva stvar je naravno refleksija, to sad možeš kao prvu ili drugu tačku, refleksija na ovo što smo sada pričali, to što smo predstavili, o čemu je Đorđe pričao, kako se to čini, kako to Dragiša ima i priliku naravno da pročita dokument. To je jedna stvar, a druga stvar, Dragiša, takođe bih voleo i da se osvrneš i na sam proces normalizacije ove godine, jer mislim da je važno kada pričamo o normalizaciji i kada pričamo o ovom projektu koji smo sprovodili i o tome čime se ti baviš i radna grupa redovno, da nam samo kažeš šta misliš o tome i da li je moj pesimistički ton vezano za budućnost samog procesa pregovora, da li je na mestu ili možda imaš neko malo drugačije mišljenje od toga. Hvala ti. Hvala ti puno, Dušane. Pozdrav svima. Prvo, na početku hteo bih da vam čestitam na ovom projektu, na uspešnoj realizaciji. Više istraživanja javnog mnjenja su pokazala i mi koji se bavimo ovom temom znamo da u medijima, u sredstvima javnog informisanja ima jako puno priče o Kosovu. Međutim, kada se uđe u suštinu problematike šta se dešava na Kosovu, koji su fenomeni i koje su problemi u svim segmentima odnosa između Srbije i Kosova ili Srba i Albanaca, prosto takvih diskusija nema i otuda smatram da je ovaj projekat i slični projekti da su jako dobri za upoznavanje javnosti kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Rekli ste da ste pričali sa nekim korisnicima sa Kosova i za one koji žele da prosto mogu malo više da se upoznaju sa situacijom. Pored toga što sam koordinator radne grupe za Poglavlje 35, ja sam direktor Instituta za teritorijalno ekonomski razvoj i mi kao
ili Inter. Mi kao Inter se bavimo dugo godina ovom problematikom iz različitog ugla. Imamo jedan ceo program koji prati briselski tok dijaloga i postignuta rješenja. Naravno, tu je i radna grupa 35, bavimo se i dosta nekim ekonomskim temama, reform lokalne samouprave i tako dalje. Tako da nije baš da sam samo koordinator, jer to je jedna više volonterska funkcija. Sad vezano za ovo što si me pitao, ne znam da li da krenem prvo o dokumentu ili da krenem prvo o samom procesu normalizacije. Ti si pitao prvo za dokument. Dokument je svakako koristan, interesantan, zanimljiv. Neke stvari koje su mene pale, koje sam uočio, koje su mi upale u oko, su da vi govorite o odnosi između srpskog i albanskog naroda. A dokument se odnosi na odnose između Srbije i Kosova. Znači, prvo moramo da shvatimo da albanski narod nisu samo Albanci sa Kosova. Albanski narod predstavljaju Albanci iz Albanije i Albanci iz Makedonije, Preševske doline, svakako i oni sa Kosova. Odnosi, otuda ovaj komunikacioni dokument, imam utisak da se ne odnosi na celokupni albanski narod. Odnosi se na kosovski Albance, što s jedne strane jako interesantno i govori o kosovskoj naciji, koja svakako kao jedna mlada nacija, ali nije uspela sebe da izgradi u identitetskom smislu na način šta ona predstavlja. Da li, kad kažemo kosovska nacija, da li mislimo na Albance, da li mislimo na jednu multietničku sredinu, da li mislimo i na Srbe, između ostalo, kao deo kosovske nacije, ili kako posmatramo tu problematiku. I sam taj neki komunikacioni odnos između Srba iz Srbije i kosovskih Albanaca je drugačiji nego između Srba i Albanaca iz Albanije. Recimo, ova situacija sa COVID-om i otvaranje albanske obale za srpske turiste dosta doprinela normalizaciji odnosa između Srba iz Srbije i onih sa severa Kosova i Albanaca iz Albanije, jer jako puno turista je otišlo tamo, prosto je malo se relaksirali su se ti odnosi, tako da nije tako strašno kao što je to odnos između Srba i kosovskih Albanaca. Druga stvar, recimo, koja je ovde jako interesantna u tom kontekstu, da imam utisak da država Srbija, kada komunicira sa Albancima kao nacijom, oni pre svega vide partnera u Ediju Rami, u predsjedniku Albanije, nego što su to partneri koji sede u Prištini. Tako da u tom slučaju skrenuo bih vam pažnju da malo precizirate rečnik kada je u pitanju taj sam odnos između jednog naroda i drugog naroda. Druga stvar, recimo, koja je jako interesantna, to je jedna premisija ili hipoteza koju ste stavili da prosto srpski i albanski narod ili politički lideri koji vode jedan drugi narod mogu da dođu do nekog rešenja bez upliva stranaca. Ja prosto mislim, i istorija je to pokazala da to nije moguće, naročito nije moguće u ovom trenutku i u ovim političkim i društvenim situacijama, na način da, bez obzira, ja ne smatram da je uloga stranih diplomata u ovom procesu uvek afirmativna i pozitivna, ali svakako neće moći da se iznađe nijedno rešenje bez njih i otuda mislim da sama mogućnost da Srbi i Albanci nađu neko rešenje o normalizaciji ili o pomirenju ili o čemu god bez upliva stranaca je prilično, po meni, makar prilično nemoguće. Ono što je moguće jeste to što rade Vučić i Rama preko Open Balkana, gde oni pokušavaju nekako da uspostave te neke odnose. S obzirom na istorijske nesuglasice između Srba i Albanaca, da to i ne ide toliko lošem pravcu. Prosto
Imali smo Ramu više puta u Beogradu, Vučić je skoro bio u Tirani, bio i bili su i premijerka i ostali zvaničnici Srbije, zvaničnici Albanije dolaze ovde, tako da prosto ranije nismo imali takvu situaciju. Svi ti susreti su svakako dobri za normalizaciju. Kad pričamo isto o normalizaciji, isto moramo da ja nekako i ne shvatam puno šta znači to normalizacija. Sama definicija tog pojma mi je onako prilično apstraktna. Različite društvene grupe su prilično normalizovale svoju komunikaciju. Mislim da mafija i organizovani kriminal, oni sasvim odlično funkcionišu i komuniciraju. Poslovni partneri između dve zajednice takođe funkcionišu na jedan prilično dobar način. Aktivisti takođe nemaju problema sa tim nekim odnosima. Imaju, sa druge strane, sama komunikacija je multidimenzionalna, kao i sve što je u životu multidimenzionalno, naročito sve što je vezano za Srbiju i Kosovo. Na način da ta komunikacija između Srba i Albanaca nije opterećena samo odnosom između Srba i Albanaca. Opterećena je lokalnom politikom, trenutnim političkim prilikama, opterećena je različitim stvarima, poimanjem istorije nedavne, istorije koje je tu vekovima, tako da nije jednostavno raščlaniti sve te pojmove i doći do nečega što bi mogli da kažemo, to je normalizacija, ajde sad da radimo upravo na tom segmentu. I tu bi recimo, da ne bi sad mnogo dužio za ovaj prvi deo, ali prosto kad pričamo o odnosima između Srba i Albanaca, moramo da shvatimo na Kosovu, Albanaca na Kosovu i Srba, bilo da su iz Srbije ili sa severa Kosova ili drugih delova Kosova, moramo da shvatimo da mi pričamo o potpuno različitim realnostima. Znači ono što vide Srbi kao deo normalizacije, pomirenja, rešavanja odnosa i ono što vide Albanci je potpuno, to je, uvek se iznenadim koliko različito mi gledamo na iste stvari. I pitanje je da li ćemo ikada i moći da dođemo do neke međusobno prihvatljive istine. I u tom nekom kontekstu, ja mislim da više nema ni političkog interesa ni jednog faktora za tako nešto. To i vidimo i u samom ovom briselskom dijalogu koji je zapeo i u ovim drugim procesima koji se tu vode. Prosto nema niko interes da radi na zbližavanju dva naroda. Tu kako pitanje je suočavanje sa prošlošću, tu je svakako pitanje različitih ratnih zločina i sa jedne i sa druge strane, svako plakuje svoje žrtve, da se razumemo, tu je pitanje nestalih osoba. Da li u takvim okolnostima i kako ćemo mi da uopšte funkcionišemo u takvim okolnostima? Kako ćemo da dođemo do neke normalizacije odnosa? Tako da je pitanje prilično kompleksno i da ga nije jednostavno rešiti, ali svakako je dobro razgovarati o tome. I meni je drago da ima ovakva konferencija i drago mi je da ste napravili nekoliko sastanaka gde možemo pričati na jedan prilično otvoren način o svemu što nosi, svim izazovima koji nosi normalizacija. Toliko za početak. Hvala puno, Dragiša. Dosta kvalitetnih komentara na koje bih imao neke odgovore, možda će Đorđe imati odgovore, ali to ćemo u drugoj rundi da kažem. Zapisao sam ovde par stvari na koje bih replicirao. Sada bih dao reč Jovare Dosavljević iz Nove društvene inicijative, da suštinski imam slična, to jest ista pitanja kao za Dragišu, znači generalno proces normalizacije, to jest dijaloga ove godine, pesimistično, optimistično, koje su izgledi i naravno osvrt na ovu priču vezano za dokument koji smo objavili i o kojima smo pričali ja i Đorđe. Hvala ti, Jovana. Hvala, Dušane. Drago mi je da sam danas ovde sa ostalim gostima i da razgovaramo na ovu temu. Mislim da je nekako idealno vreme na kraju godine da se osvrnemo na sve što se do sada dešavalo, posebno što
Tema današnjeg panela ima mnogo vezi sa radom nove društvene inicijative. Mi na terenu pokušavamo da pratimo dešavanje u vezi sa procesom dijaloga i normalizacijom, ali isto tako pokušavamo i da stvorimo prostor za dijaloga sa različitim krugovima iz različitih zajednica. Tako da ne znam koliko je to uspešno, ali uspešno je toliko da nam daje uvide u razmišljanje i razumevanje i prošlih, a i trenutnih dešavanja. Ja bih se osvrnula na dokument, odnosno na ove dva konkretna uvida koje su pomenuta, i kroz te uvide bih htjela da često se osvrnem na ono što se dešavalo u poslednjih godinu dana. Sada prvi uvid kaže da je vreme oružanog rešavanja sukoba prošlo i sa tim bi se složila generalno sa prethodnim sagovornicima, ali da taj large scale sukob ne deluje kao nešto što je realno u ovim okolnostima. Naravno, nikad ne može u potpunosti se isključuje, ali u trenutnim okolnostima ne deluje nešto kao što može da se desi. Ipak, sa druge strane, ja ne bih mogla da isključim mogućnost manjih sukoba, odnosno manjih incidenata koji mogu eskalirati. I to se može desiti kao posljedica prvo povećanog broja međuetničkih incidenata na Kosovu, koji bi došli kao posljedica polarizujućeg narativa i nedostatka reakcije zvaničnika, ali i usled novih akcija specijalnih jedinica na severu, kroz reakciju lokalnog stanovništva, odnosno lokalnih lidera. Mi smo i videli posle, na primjer, poslednje akcije specijalnih jedinica protiv krijumčarenja i sastanka sa srpskim predsjednikom u Raški sa kosovskim Srbima, gde je i bilo najava da narednog puta, ako se ovako nešto desi, situacija će biti drugačija. Sada, sve ovo u suštini što vidimo sada, što bi nazvala popriličnim pogoršanjem međuetničkih odnosa na Kosovu, je posljedica akcija, odnosno nedostatka reakcija kosovske vlade, od kada je formirana početkom ove godine, ali isto i svih ovih akcija i nedostatka reakcija koje su propraćeni polarizujućim narativima koji se plasira iz Prištine. Sad postoje različiti primjeri kako se to održavalo, to je na primjer sprovođenje reciprociteta u slučaju registarskih tablica, koje je posljedično i dovelo specijalne jedinice na sever, i druga akcija specijalnih jedinica, takođe i odbijanje implementacija odluka Ustavnog suda, koje se odnose pre svega na zajednicu srpskih opština, ali i na manastir Dečane, pa i sam narativ oko Srpske pravoslavne crkve koje se kreira na Kosovu, takođe i odbijanje ulaska na Kosovo srpskim zvaničnicima, imamo i jučerašnji primer sa Odalovićem, ali i reakcija na jedinu srpsku povratnicu Dragicu Gašić. Tako da, to su, da kažem, neki primeri koji u suštini su dodatno doveli do toga da se produbi etnička distanca koja je već postojala. Pa da kažem da iako je postojalo neko poverenje iz pravca srpske zajednice prema kosovskim institucijama, sa ovim akcijama se poprilično pogoršalo, odnosno mislim da je sada čak i nepostojeće. Što se tiče narativa koji dolazi iz Prištine, jako je interesantno zato što je specifično se obraća Srbiji i zvaničnom Beogradu, ali se ne obraća kosovskim Srbima, tako da se nekako sve stavlja u jedan isti koš, ali kroz taj narativ se isto dolazi do konstantne kriminalizacije severa i predstavljanje severa kao jedna teritorija koja je jednostavno cveta kriminal i da su svi ljudi koji su tu u suštini deo te kriminalne mreže, tako dolazi do nekako dehumanizacije srpske zajednice na Kosovu i posebno na severu. Takođe, u slučajevima kao što je, na primer, odluka Ustavnog suda o Dečanima, u toj situaciji se čak pravi paralela zašto se odbija implementacija ove odluke, jer se povezuje sa Miloševićevim režimom i to se koristi kao argument za nevoljnost za implementacijom ove odluke. Isto takođe narativ je izuzetno etnocentričan i to se možda i najbolje i najplastičnije može videti na primjeru kosovske predsjednice, da sad ne trošim vreme navodeći primere kako je to problematično.
Sa svim ovim što sam pomenula, tu je i cela priča oko unutrašnjeg dijaloga koji bi trebalo da se, koji se najavljuje od strane kosovske vlasti i postoje inicijative, ali, kažem, u ovom kontekstu i sa načinom na koji to pokušava da se sprovede, deluje poprilično neiskreno, jer unutrašnji dijalog bi pre svega trebalo da počne sa političkim predstavnicima, posebno zbog konteksta u kojem se srpska zajednica nalazi. Sada, ja bi se posle ovoga jednostavno nadovezala na položaj srpske zajednice i zašto se trenutno nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo i situaciju gde imamo jednu političku partiju koja zauzima sve pozicije moći koje su predodređene za srpsku zajednicu. I ona se u suštini maskira u tom nekom traženju jedinstva, ali kada se pogleda kontekst kosovskih Srba, kad govorimo, na primjer, broj stanovnika u odnosu na albansko stanovništvo na Kosovu i generalno ukupan broj građana, srpskih građana na Kosovu, ali takođe i odnosu na kosovski sistem koji nevećinske zajednice bi trebalo da daje određena prava i garancije, geografsku različenost i tako dalje. Traženje jedinstva jeste razumljivo i legitimno, posebno u trenutnom kontekstu dijaloga, ali postoji razlika između jedinstva i jednoumlja. I to je ono u čemu ja vidim problem. Sada, iako je sa političke strane razumljivo da je Beogradu i neophodno da ima potpunu kontrolu i na lokalnom i na centralnom nivou i nad opštinama i u parlamentu, kako bi se i nametnuo kao igrač koji može da kontroliše procese i izgradi sebi pregovaračku poziciju. Mislim da sa druge strane taj nedostatak pluralizma koji srpska zajednica na Kosovu ima dugoročno pravi štetu zajednici. Jer bolje i kvalitetnije politike, bilo na lokalnom ili na visokom političkom nivou, jednostavno mogu da dođu samo uz konkurentnost mišljenja. Sad, što se tiče ovog jedinstva o kojem sam pričala, to jeste prirodan refleks nekoga koji je u manjini i ko se osjeća ugroženi. I tako se i osjeća srpska zajednica na Kosovu. I kao posljedica zajednice se homogenizuju i iako ima dosta ljudi koji se ne slažu sa trenutnim strukturama vlasti u Beogradu, oni su ipak svesni da zvanični Beograd jeste jedini saveznik koga imaju, a to se posebno ispoljava kao reakcija na ponašanje zvanične Prištine. Sada, u ovom slučaju neophodan je dijalog i mislim da je generalno moja poruka na kraju svega jeste da je dijalog jedino rešenje, ali pre svega je neophodan dijalog na nivou građani i vlast, odnosno građani, pre svega građani srpski predstavnici na Kosovu, ali i građani i vlast u Beogradu, koji pored pokušaja unutrašnjeg dijaloga od pre nekoliko godina i ne postoji. Naprotiv, nastoji se da se ti glasovi, posebno oni koji dolaze iz civilnog društva, diskredituju ili čak uguše. I takav pristup dugoročno, kao što sam rekla, pravi štetu jer anestezira srpsku zajednicu na Kosovu i gde mi postajemo isključivo nemi posmatrači izgradnje našeg života. Sada, u suštini, ono sa čime bi zaključila, sam imala jedan dodatni deo izlaganja, ali ostavit ću to za kasnije, mislim da sam oduzela previše vremena. Ali nekako u ovom prvom delu bih voljela da zaključim time da je utisak koji se stiče je da u ovom trenutku ni jedna ni druga strana ne žele rešenje i u ovoj nevoljnosti za iznalaženjem rešenja, odnosno za poboljšanjem odnosa, normalizacijom, dolaženjem do nekog sveobuhvatnog sporazuma, oni samo u suštini pogoršavaju situaciju, što se i videlo kroz ovu godinu. Hvala ti, Jovana, puno. Hvala ti na ovoj kontribuciji. Mislim, hvala svim panelistima na ovom prvom krugu. Mi već imamo pitanja koje dolaze od strane učesnika. Naravno, ja ću da prenesem kasnije ta pitanja. Imamo jednu osobu koja želi da se uključi uživo, tako da će to biti u redu. Samo hoću da kažem da ćemo u narednom periodu u chatu da zakačimo linkove za sve ove dokumente o kojima smo pričali, koji su i na sajtu normalizacije, koji su urađeni u okviru ovog projekta, tako da znate da ćete moći to da pratite. Hoću da dam reč
Đorđu, ako želi da odgovori na neke od ovih stvari koje su rekli Dragiša i Jovana. Pre toga samo kratko da odgovorim, zapisao sam ovo što je Dragiša komentarisao, imam 2-3 komentara, sad mislim da ne dužim, da ne uzimam mnogo vremena za raspravu. Da, kod Srba i Albanaca mislim da si dobro primetio ono što je moj ugao, koji ja mogu da kažem, ali ispred organizacije i moj ugao, postoji usmerenje ka odnosu Srba i Albanaca generalno, to jeste osnovna ideja, a Kosovo jeste ključni konflikt koji postoji među Srba i Albanaca, zato se i bavi Kosovom i meni je to jedna veoma logička celina u stvari, da ako pričamo o konfliktu tom, da bi trebalo da ga rešavamo i kroz generalni odnos Srba i Albanaca, i zato postoji to preplitanje dva nivoa, znači nivo odnosa dva naroda generalno i jednog konkretnog konfliktnog problema koji postoji, pored drugih problema koji postoje, ali imamo jedan konflikt koji postoji. Zato smo tako to sad koncipirali. Naravno, možda to uvek bolje, možda bi to komunikacijski moglo dosta bolje. Što se tiče nemešanja stranaca, ovo je sad samo moj ugao, možda će Đorđe to drugačije reći. Meni se čini da dosta bih se složio s tobom kada si rekao da ne može bez stranaca da se reši problem, ali ne pričamo u ovom trenutku, barem mi kroz ovaj dokument ne pokušamo da pričamo o dolasku do rešenja, to je do sporazuma između dva politička entiteta, dva liderstva i tako dalje, nego o narativu koji se pravi oko toga dok se rešava to politički, tako da učešće stranaca se izbacuje iz narativa prevashodno. Naravno da je teško zamisliti da se veće sile ovde potpuno isključe iz procesa postizanja bilo kakvog sporazuma. U tom smislu, tako da mislim da si se ti bavio više implementacijom, da kako da dođemo do političkog rešenja, a mi se ovde bavimo komunikacijom koja treba da bude oko tog političkog rešenja. I što se tiče političkih odnosa, pre neki dan smo imali raspravu, nije raspravu, u stvari baš na ovoj konferenciji koju organizuje NSI vezano za zajednicu srpskih opština, Donika Emini je bila i na kraju kada sam najavio konferenciju baš je rekla, pa dobro, mislim, zašto komentar je bio sad, da je parafrazio, neću sad, ne citiram je sigurno, tako da me ne razume pogrešno, ali bio je na liniji zašto pričamo o odnosu dve nacije, malo slično kao ti, treba pričamo Srbija-Kosovo, kada eto Vučić, Rama, eto viđaju se, eto otvori Balkan, potpisuju sporazume, dogovori, levo-desno, svakako da su politički odnosi između režima u Beogradu i režima u Tirani na visokom nivou. To ja mogu da zaključim kao posmatrač tih odnosa, ne kao insajder naravno, to je nesumnjivo, ali to nema očigledno nikakvog uticaja na etničku distancu, jer kao što kažem, mi je merimo već duže vreme i ne samo što je merimo kroz istraživanja javnog mnjenja koje jasno pokazuju jednu ozbiljnu etničku distancu koja se uopšte ne menja, ni za milimetar se ne menja taj zid koji postoji među Srba i Albanaca i pored tih odličnih, ne po znacima navoda, stvarno jesu dobri politički odnosi dva režima, oni se uopšte ne menjaju i ne menja se ta distanca, a mogu da kažem i ovako kao građanin Srbije koji razgovara, i to su uvidi koji imam iz razgovora sa ljudima, oni nisu metodološki relevantni, verovatno metodolozi naši prijatelji bi mi rekli da je to potpuno relevantno, ali ja mogu da kažem na moj lični utisak iz razgovora sa ljudima, pričam sa ljudima koji nemaju nikakve veze ili sa Kosovom ili nisu ne prate, ne bave se time profesionalno, da taj odnos prema Albancima dosta kritičan, dosta kritičan na različitim nivoima, znači ne Albancima sa Kosova samo, nego na Albancima kao narodu. Zbog toga smo mi, zbog toga ja konkretno želim da se bavim time. Đorđe, možda ćeš ti imati... Hoćeš odmah da ti odgovorimo da damo i Đorđe priliku? Možeš i da mi odgovoriš odmah pa da damo Đorđe, možda ću da doda nešto. Pa vrlo kratko ću, ali sad kad si me prozvao tako moram da ti odgovorim, nestrpljiv sam.
Prvo, etničku distancu u ovom smislu ne možeš da meriš u realnom vremenu. To ne znači, to šta se dešava sad u odnosima između Srbije i Albanije i recimo to između političkog vodstva u Srbiji i Albaniji, to ćeš da meriš za 2-3 godine. I vidjet ćeš da, recimo, ako meriš etničku distancu u Albaniji prema Srbima i na Kosovu prema Srbima, verujem da neće ti biti isti rezultati. Tako će doći i vreme, ako meriš etničku distancu Srba, ako već radite to, eto jedan predlog, ako merite etničku distancu prema kosovskim Albancima i prema ostalim Albancima. Mislim da se ono što sam pokušavao da ti kažem na organizaciji ide u mnogo pravaca. Pa čak i u komunikacionom smislu uloga stranaca je opet jako bitna. Ali ta uloga stranaca koji su na Kosovu je potpuno drugačija nego uloga stranaca koji su u Albaniji. Znači, tako da ja samo sam hteo da ti kažem da obratite pažnju na više dimenzionalnost i samih tih komunikacionih odnosa. Eto toliko. Izvini, molim te ovako što sam rekao. Hvala ti puno, ne, svakako. Zapisao sam ovo, inače pogotovo i ovaj komentar vezano za različite etničke distance. Interesantno, baš ću pričao s ljudima koji se bave istraživanjima, kako to može da se provede. Đorđe, izvoli. Ukratko samo, ja ću da odgovorim na ovo što je Dragiša sugerisao kao potencijalni problemi i hvala stvarno zato što mislim da su to obe, a ja ću da ponovim ono što si ti zapravo konstatovao, da s jedne strane nije moguće posmatrati, kako da kažem, normalizaciju odnosa dva naroda ukoliko se pod drugim narodom, u ovom slučaju Albancima, podrazumeva samo kosovski Albanci. Ja mislim da smo mi tu svest imali, Dušane ti me ispravi ukoliko se ne slažeš, ali ja mislim da je zapravo dominantan jezik u ovom dokumentu, kako smo ga mi videli, zapravo upravo stavlja težište na odnos između dva balkanska naroda. I mi mislimo da je zapravo vrlo korisno i dobro da se taj odnos zapravo u taj kontekst smesti. Upravo iz ovih razloga koji si ti između ostalog pomenula, to je da očigledno postoji jedna dinamika u odnosu između Srbije i Albanije kao države, što u krajnjoj liniji daje dobar osnov da se priča o odnosu između Srbije i Albanaca. To je jedna stvar. Druga stvar, ja mislim da je Dušan manje više odgovorio na ovo pitanje. Ja bih rekao da je taj moment sa nemešanjem stranaca, ajde, malo smo ga možda vulgarizovali kad ga tako kažemo, on je više intencionalan. Ono kako je Dušan malo čas rekao, da se prosto u jezik razumevanja odnosa između Srba i Albanaca nekako ubaci ta priča o tome da smo mi dovoljno sposobni, zreli i veliki da se tim pitanjem na zreo način i bavimo. Mislim, to pitanje, šire gledano, on čak nema nužno veze samo s odnosima između naroda. Svaka vrsta, kako da kažem, komunikacije koja stavlja težište na nešto što se inače zove sense of agency u toj nekoj literaturi, dakle taj osjećaj za to da ja imam moć da nešto uradim, je jako često potvrđena kao produktivan način da se stvari definišu. Tako da, moja dva osvrta na ono što si ti rekao su dvojaka. Znači, jedan je da, mislim da je težište ovog dokumenta upravo na odnosu između dva balkanska naroda, a ne odnosu Srba sa kosovskim Albancima i mi mislimo da je to dobro. To je jedna stvar. A druga stvar je da što je u krajnjoj liniji povezano sa ovim prvim. Dakle, to samostalno odlučivanje ima veze i sa tim razumevanjem veličine, jer kao dva balkanska naroda koje imaju svoju istoriju, imaju neku veličinu u populacijnom smislu, istorijskom smislu, imaju samim tim i veću odgovornost. Iz komunikacijskog ugla se to postavlja na taj način zato što vi morate na neki način prvo da ublažite sve negativne konsekvence jakih stereotipa prema drugom narodu ili odijuma zbog toga što se Srbi osjećaju kao da su konstantno navođeni ka nekom rešenju bez da ih iko išta pita, nego da prosto moraju po taktu da urede tačka 1, 2, 5. Mislim da je u tom smislu jako važno da se prosto u jezik ubaci ta ideja o tome da smo mi, jer znate šta, to je onaj moment, mi nekako, i sad je tu pomenuto taj metodološki problem, kad se mere obično te preferencije stave, mi imamo tendenciju da te nalaze interpretiramo kao nešto nepromenjivo, a stvar je jako često ono što psihologija zove framing. Kako vi stvari kažete,
na taj način ćete i određene emocije da usmjerite. U ovom slučaju, ako postoje jaka negativna emocija prema stranom mešanju ili jaka negativan odnos prema drugom narodu, vi uvek to na ovaj ili onaj način možete da preokrenete u suprotnost u tome. Ja bih se sad osvrnuo na nešto što je možda onako indikativno, to recimo upliv popularne kulture. Evo sad je ta serija Besa. Pa ne znam, to su sad neki način na koji stvarima možemo da pristupimo. Onoliko koliko postoje jaki negativni stereotipi Srba prema Albanaca, postoji i neki, onako, kako da kažem, folklorni pozitivni stereotipi. Pa ne znam, kad se priča o držanju reči, kad se priča o, ne znam, tim nekim elementima, uvek postoji nešto na što vi možete da se fokusirate u odnosu prema drugom narodu, što može da zapravo podupre ideju o tome da vi zapravo možete tom nekom da pristupite i sa razumevanjem njegovih ciljeva, interesa i tako dalje. Isto mislim verovatno i na albanskoj strani. Dakle, mi smo to negdje i naznačili, Dušane, u tom dokumentu, da Srbe i Albance vezuje dosta intenzivna istorija oštrih konflikata i začudno mala kulturna razmena, što verovatno ide iz različitih jezika, nemogućnosti da se ta kulturna barijera prevaziđe, ali sa druge strane, evo recimo, to je negde ono, možda neka tema za razmišljanje i možda ima veze i sa ovim što je Jovana pričala o tom nekom otuđenju političkih elita od samog naroda i tako dalje. Da li je možda komercijalizacija, produbljivanje ekonomske saradnje i odnosa nešto što zapravo može kulturno da približi dva naroda, pa onda da stvori osnovu za sve ovo čemu mi pričamo. Možda je to pravo za razmišljanje, ali, dakle, moja poenta je da zaključim tu sa onim što sam malo čas rekao, dakle, na koji način da se na prvi pogled nepremostive negativne emocije zapravo angažuju zarad ostvarivanja ciljeva koji su u interesu dva naroda, tako što bi se to samo zapravo malo drugačije formulisalo ili nagazile određene elementi u komunikaciji da bi se došlo do određenog cilja. Hvala ti, Đorđe, za ovaj komentar. Imamo dosta pitanja koje bih volio da adresiramo. Pre toga daću Jovani reč ako ima još neki komentar vezano za ovo, a imam jedno kratko možda pitanje za nju ako nema komentar vezano za ovo što je rekao Đorđe, što je pričao Dragiša. Jovana? Imam, ali možeš i pitanje da postaviš, nije problem. Pa evo, ajde, nakon što kažeš tvoj komentar, sam baš me interesuje i tvoj pogled na ovo što je rekao Dragiša oko merenja, različitog merenja etičke distance prema kosovskim Albancima i Albancima u Albaniji. Kako to tebi zvuči? Evo, čisto onako, kad sad čula, ja sam sad prvi put čula, primjer, za takvu ideju, zbog toga me interesuje, a ti živiš, da kažemo, i ali sa Albancima, mnogo više nego mi. Volela bih da se nadovežem na Trikoša, generalno i na ono što sam pričala od pre, pričala ranije. Mislim da je neophodno postojanje i uključenost međunarodne zajednice trenutno u ovom, da smo veoma daleko od toga da možemo da očekujemo da Srbija i Kosovo, Beograd i Priština da sednu samostalno i da nađu zajedničke tačke i da kažu mi ćemo sada da radimo na tome da nešto napredimo između sebe. Mislim da u ovim okolnostima ni jednoj ni drugoj strani to nije u interesu. Opet, ja mislim da se Srbija nalazi u malo boljoj situaciji u smislu da sa konkretnom trenutnom konsolidacijom vlasti je potencijalno i lakše promijeniti narativ ako postoji volja za tim. Mislim, lakše je nekako, dok na Kosovu mi imamo malo dinamičniju političku scenu, imamo promjenu vlasti, imamo novu vlast koja ima potrebu za dokazivanjem, jer oni nemaju direktnu vezu, odnosno ne predstavljaju ratno krilo, odnosno nisu direktno učestvovali u dobijanju nezavisnosti. Samim tim oni osjećaju tu potrebu da se dokažu kao ti koji zaslužuju da budu tu. Uz, naravno, određenu emotivnu investiranost od strane samih lidera, konkretno i premijera, ali i predsjednice Kosova. Tako da meni sa kosovske strane trenutno ne deluje kao da postoje uslovi za tako nešto. Ipak, ono što čujem i u razgovorima i sa ljudima koji su i iz albanske zajednice, ali iz međunarodne zajednice,
da postoji ta kao, da kosovski zvaničnici se trenutno uče i da postoji prostor i potencijal da oni promene pristup, iako je poprilično pesimistično da već koliko sada 9 meseci nismo videli neki konstruktivniji korak koji dolazi iz Prištine, iako su, da kažemo, imali clean slate, tako nešto. Ali navela bi jedan primjer kako stvari mogu da funkcionišu, jer očigledno da su odnosi prilično fragilni i da je dovoljan jedan incident, jedna situacija koja će sve to da poruši. Naprimjer, ja često volim da navodim ovaj primjer, ali mislim da on najplastičnije objašnjava, ali Severna Mitrovica i Južna Mitrovica, odnosno podeljeni grad Mitrovica, gde na severu primarno žive Srbi, na jugu Albanci, koji vrše ekonomsku razmenu, odnosno Srbi prelaze na jug, u te, da kažemo, markete i prodavnice duž toka Ibra i kupuju robu tamo jer im je bolji izbor, jeftinije je, lakše je, bolje, sve na jednom mestu i to sve super funkcioniše. A onda se desi situacija kada 2018. godine Ramoš Haradinaj uvodi 100% takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, gde se ta interakcija prekida. Tako da u suštini nekad je možda i bolje pustiti stvari da se odvijaju svojim tokom, nego da se one u suštini koriste kao alat u daljem poboljšanju odnosa između zajednica ili pogoršanju. Tako da na lokalu postoje ti, da kažemo, mikrosvetovi gde se stvarno dešava interakcija koja je minimalna i marginalna u odnosu na ono što mi vidimo kolektivno. Naravno, jezik tu doprinosi dosta i mislim da to jeste verovatno jedan od razloga zašto mi sad imamo toliko distancu, ali kada to podignemo na nivo Beograda i Prištine, ono sa čime bi, pretpostavljam, trebalo da se krene, bez obzira i na komplikovane odnose, na istoriju i na emocije, je neophodno da se uvidi i zbog veličine dva naroda, ali iz geografske pozicije i svega ostalo, da jedno bez drugo ne može. Da jednostavno, da u lošim odnosima ni jedna ni druga strana neće imati, neće napredovati. Mislim da je to možda način na koji bi trebalo da se formuliše pristup zajedničkog benefita pre nego nešto drugo. Tako da, a što se tiče merenja etničke distance prema kosovskim Albancima i, da kažemo, albanskom narodu kao takvim Albancima iz Albanije, iskreno, mislim da bi se delom složila sa Dragišom da tu postoji razlika. Jednostavno nije, ako gledamo iz perspektive lokalnog stanovništva, srpskog stanovništva na Kosovu, mislim da je ta razlika između jednog i drugog poprilično jasna. Tako da, eto. Hvala ti, Jovana. I hvala i za ove komentare i za odgovor. Na ovo pitanje imamo još dosta vremena prošlo, imamo još vremena za pitanje, imamo dosta pitanja, to je nekoliko pitanja na koje bih sad hteo da adresiram, tako da možete da i kada budete odgovarali na ova pitanja adresirate još neke komentare koji su bili do sada na panelu. Ja ću birati po tome šta mislim ko bi mogao najbolje da odgovori na ova pitanja. Prvo pitanje od Jovane Kizić je bilo šta je po vašem mišljenju funkcionalno rešenje. Ja bih volio da Dragiša odgovori na to pitanje, prevashodno zbog toga što znam da se Dragiša ti dosta bavio tim potencijalnim rešenjima, da ste imali čak i neke predloge. Ne moraš naravno sad detaljno da obrazlažeš to, ali ukratko, kao neko ko se dosta dugo bavi tim procesom i razmišlja o tom nekom potencijalnom sveobuhvatnom rešenju, šta misliš da bi ukratko bilo funkcionalno rešenje? Ovo je pretpostavljeno pitanje kao ishodište briselskog procesa. I drugo pitanje odmah zatim bih postavio Đorđu, tako da možda razmišlja o ovome. Katarinu interesuje, zar ne mislimo, to je konkretno ti zar ne misliš, da je kod Albanaca ta percepcija nacionalnog identiteta, to je veličina, ne dovodi do intenziviranja agresivnog nastavljanja, se dođe do kompromisnog rešenja, već ono koje je pre svega u njihovom interesu, to je da ih inklinira suštinski ka isključivo u njihovom interesu, a ne ka nekom kompromisnom rešenju.
Eto, Dragiša pa Đorđe. Hvala puno. Ja ovo najteže, je li tako? Pa da, i najiskusniji si, tako da mislim da je fair. I najstariji, verovatno, pa ti to sad malo provociraš. Ajde da vam dam još jednu primjedbu, pre nego da krenem na ovo najskuplje. Nije primjedba, čisto jedno zapažanje. Rekli ste da su Srbi i Albanci veliki narodi. Svaka nacija kao socijalni konstrukt je sklona hiperbolisanju. Tako da ja ne znam koji narod nije veliki narod. I ako kažete Srbi i Albanci su veliki, bojim se naljutit će se ostali narodi na ovim prostorima, jer i oni su veliki na svoj način. Tako da, eto, čisto šale radi, malo je nezgodna ta upotreba različitih reči jer izaziva različite reakcije. Sad, vezano za šta je funkcionalno rješenje? Mogli bi da napravimo jedan Zoom ili Space ili tako nešto, da pričamo o tim funkcionalnim rješenjima, ali evo da kažem par stvari, iako možda neću se izjasniti o samom funkcionalnom rješenju. Ja ne znam koliko su ljudi svesni kada pričaju o pregovorima između Srbije i Kosova, ima neke stvari koje su prilično jasne. Kosovski Albanci oni se drže dogovora koji oni imaju sa međunarodnom zajednicom iz 2008. godine. Taj dogovor je, mi ćemo da primjenimo Ahtisarijev plan, kao uslugu Srbima, a vi ćete nas da priznate. I taj plan je radio do tih nekih 100 zemalja koje su priznali Kosovo, ostalih 100 nisu, nema stolicu u Ujedinjenim nacijama, međutim, kosovski Albanci i dalje se drže toga. Oni kažu, mi smo rešili status, dali smo Srbima svoja prava, ostalo je samo Srbija da nas prizna, mi nemamo ništa sa Srbijom, mi tražimo od međunarodne zajednice izvrši pritisak na Srbe da prizna Kosovo. Sa druge strane, Srbija nije priznala tu podelu, snaga, do 2013. do 2015. je išla ka tome da će da prizna, a za uzvrat da dobije evropske integracije. Međutim, to se nije desilo, sad da ne ulazim u to, i onda je Srbija rekla, mi tražimo metar teritorije Kosova kako bi priznali ostatak Kosova. Ili formalno ili neformalno. I to su neki odnosi u kojima svi ovi procesi pregovora u Briselu idu. Međutim, kada pričamo o briselskom dijalogu, imamo nekoliko stvari koje su jako bitne. Jedna je šta Srbija pregovara. Znači, Srbija pregovara bolju institucionalnu zaštitu srpskog naroda na Kosovu. Onda pregovara bolju institucionalnu zaštitu Srpske pravoslavne crkve. Onda pregovara odnose o podeli imovine između Srbije i Kosova i pregovaraju neke regionalne odnose tipa evropske integracije, Open Balkan i tako dalje. I sad kad gledamo recimo te pregovore, u kom pravcu će ići, ja verujem da tu ima dosta i ličnih koncesija za pregovaračke strane, u ovom slučaju za Vučića i SNS. I kad gledamo ove pregovore, u kom pravcu će ići ovi pregovori? Da li će recimo Vučić kao glavni pregovarač, da li će on ići, on ne može da ispregovara za sve pozitivne, afirmativne predloge, ne može da dobije za sve ove 4 različite tačke. Da li će više pažnje posvetiti srpskom narodu ili srpskoj crkvi ili podelu imovine, to je pitanje EPS-a, energetskih postrojenja koje je ogromno, da ne pričamo o ostalim deobnom bilansu, to su ogromna pitanja. Pitanje albanskih penzija u Srbiji. Znači, mnogo toga se pregovara. Sad, u kom pravcu će on da ide i gde će više da dobije. Na kraju će ja kaže, ok, ajde, dajte mi da vladam Srbijom još 5 godina kako ja mislim da vladam, ja ću da vam potpišem šta treba. Što je, otprilike, mnogi su išli na tu varijantu da će to da se desi. Šta bi bilo funkcionalno rešenje? Ja mislim da je svako rešenje koje sačuva Srbe na Kosovu je bolje nego rešenje koje će oterati Srbe sa Kosova.
Šta to znači? Po meni je mnogo bolje rešenje koje će imati neka autonomija, zaštita kolektivnih prava, političkih prava, kulturnih, naravno, ekonomskih, srpskog naroda na Kosovu, nego rešenje koje će da izvlači srpski narod na Kosovu. Mi sad imamo status quo gde Srbi se polako iseljavaju i Srbi su već na ispod 5%. Ideja kosovske strane, koja nije, to je paradigma koja traje više od 20 godina, je da svede Srbe na ispod 5% stanovništva i da rešava pitanje srpske zajednice kod decentralizacije, što je između ostalog i rešenje koje je ponudio Ahtisari. A to nama Srbima na Kosovu ne odgovara, jer mi kroz zakon o decentralizaciji mi ne možemo da štitimo svoja kolektivna prava, što je i pokazalo ovih 13 godina kosovske nezavisnosti, 14 godina kosovske nezavisnosti. I ja mislim da se tu lome koplja. I u kojoj meri će naša država da to prepozna kao interes i da štiti to kao, ja mislim da nema većeg interesa nego da Srbe sačuvamo na Kosovu, između ostalog i kao jedan faktor ujedinjenja Srba i Albanaca i pomirenja Srba i Albanaca. Jer mi ako nemamo Srbe na Kosovu, nikad između Srba i Albanaca neće biti pomirenje. A pomirenje, koliko god to paradoksalno zvuči, više odgovara Albancima nego što odgovara Srbima. Više odgovara Albancima da imaju dobre odnose sa Srbijom u daljoj perspektivi, nego što Srbima odgovara da ima dobre odnose sa Albancima. Tako da mislim da je to i jedna ključna dilema u pregovorima. Iskreno ja ne vidim, naročito sa ovom vladom, ne vidim vladom na Kosovu, ja ne vidim da su oni toga svesni, niti da oni imaju kapaciteta da mogu da iznesu pregovore na pravi način, ali sačekat ćemo dalje pa ćemo vidjeti kako to ide. Svakako neće biti brzih rešenja. Izvini, molim te ako sam odužio, ali pitanje je bilo tako što da radim. Da, ne, svako. Hvala ti puno, Dragiša. Đorđe, hvala ti puno. Hvala Katarina na pitanju. Očigledno velika kontroverza ovo sa veličinom naroda, ali pitanje je zanimljivo u stvari, zato što pretpostavlja da bi implementacijom takve, da kažem, komunikacijske forme to moglo da dovede do osnaživanja, kako se vidim sa Katarinine strane to razume, kao na albanskoj strani taj samo razumevanje u kontekstu veličine nije afirmativno u smislu odnosa prema drugim narodima. Ja bih to drugačije postavio. Ja mislim da je, i to je važna dimenzija razumevanja ovog dokumenta, ovo je komunikacija koja dolazi sa naše strane. Dakle, ono kako mi pristupamo celom tom procesu normalizacije kao društvo. I ako to posmatramo kao taj vektor, mi čak možemo da kažemo da bi ovakva formulacija ili takav način izražavanja zapravo mogao da utiče i na pacifikaciju odnosa, tako što bi u onoj meri u kojoj bi Albanci bili, kako da kažem, uslovno rečeno i publika takve komunikacije, bi mogli da na neki način i oni osete sa svoje strane da moraju da daju određene koncesije. Jer ono što je Dušan maločas konstatovao u vezi sa etničkom distancom, to je samo jedan deo stvari koje se tu mere. Istorijski, kako ja znam, je taj odnos između Srbije i Albanaca meren još od 70. 60. godine i te etničke distance su relativno etablirana merenja u našem društveno, da kažem, pa i naučnom kontekstu. I mislim da, kada je u pitanju albanski narod, mislim da na njihovoj strani postoji jedno ozbiljno razumevanje da je srpski odnos prema njima bez malo rasistički i u velikoj meri ni podaštavajući na način da ih faktički kao da ih ne priznaje status, da u osnovi da se kvalifikuju za bilo kakav razgovor ili dijalog. Ja mislim da je u tom kontekstu ovakva formulacija ima jedno blagotvorno dejstvo u toj relaciji i da ona može da ima pozitivan doprinos na otopljavanje, da kažem, tog negativnog ili uvreženog mišljenja od strane Albanaca prema Srbima. I mislim da bi u tom smislu bio osveženje. A sa druge strane, ne mislim da on, baš zbog takvog svog dejstva, znači zbog tog pomirljivog tona, može naprotiv da ojača te, ajde da kažem, možda veliko albanske pretenzije i tako dalje. Jer mislim da je ton ovog dokumenta i zato je, mislim, važno, mislim da ste vi podelili to na kraju, da se to pročita, da se vidi kakav je to jezik, da on u osnovi ne postavlja stvari iz nekog velikosrpskog / velikoalbanskog sa takvih pozicija. To je potpuno drugačiji jezik. Ovde se samo potencira
ta ideja o tome da su ta dva balkanska naroda dovoljno zrela i velika ili krajnje linije odgovorna da tome pristupe samostalno, sa svešću da je potrebno funkcionalno rešenje i tako dalje. Tako da, jeste zanimljivo pitanje, ali ja bih pre svega, ako kažem, postavimo stvari iz ugla toga da je ovo tip komunikacije koji bismo mi preporučili, recimo kad bismo sad sede i preporučili našim državnicima, da bi to bio tip komunikacije koji bi uticao i na jednu vrstu otopljavanja na albanskoj strani, pogotovo zbog tog uvreženog mišljenja sa njihove strane da je odnos Srba prema Albancima skoro parasistički. Hvala ti, Đorđe, hvala ti i na ovim uvidima i komentarima. Ja bih sada zamolio da podignemo Anđelu Stojanović, koja je želela da postavi pitanje uživo, samo da vidimo, nam se da još uvek tu je izrazila želju još pre pola sata, dok smo pričali dok su panelisti izlagali. Da, podelit ćemo evo je Anđela, da li se čujemo, Anđela? Čujemo se, da li vi mene čujete? Da, čujemo te, izvoli. Pre svega vama i svim vašim panelistima, ili kako se isto ovde kolokvijalno kaže, izvinjavam se ako sam omašila termin. Pa imam donekli i komentar i pitanje na nešto od toga ste već i odgovorili u toku ovih pola sata. Pa pre svega, da kažem, recimo ja sam učestvovala u oba istraživanja koje su rađene i u aprilu i avgustu ove godine, tako da znam u suštini šta naši ljudi misle i kako reaguju čim se pomene odvajanje Kosova i Srbije, bilo koja opcija. U suštini zavisi naravno od strukture obrazovanja tog građanina kog sam intervjuisala, ali u suštini ljudi negativno reaguju. Mislim da je to i istraživanje, verujem da je to tako tamo i predstavljeno. Ali dobro, moje suštinsko pitanje je posebno za gospodina Dragišu, kako da očekujete na neki način tu normalizaciju? Pre svega, zbog svega što se dešava, kako da kažem, prosječan stanovnik naše zemlje ima utisak da naša vlast vodi na neki način pogrešnu politiku vezano sa Kosovom, zato što vi ste pomenuli recimo da, ili ne, to je pomenula gospođa Jovana, da je recimo šta je se dešavalo na Kosovu u proteklih par meseci i da je došao predsjednik i rekao da sada je to bilo tako i tako smo odreagovali, a drugi put će biti drugačija reakcija i to. Kako vi to komentarišete u smislu, da li to znači da naša vlast na neki način ne ume da se izbori sa kosovskim Albancima, to jest da kažem kosovskim vlastima, tačnije ili nisu dovoljno, da kažem, edukovani u odnosu na vas, naravno, ili prosto mi moramo tako da reagujemo zbog dokumenta koje smo potpisali, šta god, nisam baš toliko upućena u te sve dokumente, mislim da je praktično i nemoguće biti, pošto mi prosječni građani nemamo nigde te dokumente, tako ne izvolite da pročitamo. Eto, to je pitanje i da li je uopšte moguća neka skorija, da kažem, normalizacija odnosa, baš zbog svega toga što se dešava dole, što se vrši presija na naše stanovništvo i na one ljude koji ostaju, recimo, posebno ta žena Dragica, kako se već prezivaš, nisam sigurna, Jovana je pomenula, a i gledali smo i na TV-u i ostalo. Da li uopšte možemo da očekujemo neku normalizaciju u skorijem vremenskom periodu i kada se govori recimo o tom nekom, kako da kažem, kosovskom identitetu posebnom što zastupaju Albanci, zar nije i suviše, da kažem, primetno to da se radi na tome, evo posebno i sad ovo pre par meseci bio neki, da praktično se na neki način sa Srbijom se stvara kao u stanju rata, ove takse su bile ogromne, pa redom, svašta nešto, dok se recimo granica sa Albanijom praktično pokušava se da na neki način ne da nestane, ali da se minimalizuje, da prosto imamo utisak da je želja da se stvori velika Albanija
i dalje prisutna i da Albanci nisu baš toliko spremni za razgovore. To je neko moje viđenje. Hvala. Hvala ti, Anđela. Evo da ćemo Dragiši priliku da odgovori. Poslije će možda moći i ona da komentariše, jer sljedeće pitanje suštinski bih namenio njoj, tako da Dragiša izvoli, pa onda poslije ćemo reći na njoj. Hvala, Anđela, puno. Bilo je nekoliko pitanja, pa bojim se, ne znam da ću moći sve da pohvatam, ali ajde da ne budemo, nešto smo možda i odužili, da ne bude mada uživam u diskusiji, moram da priznam, tako da dobro je da pričamo o ovim stvarima. Stavovi Srba iz Srbije i sa Kosova, centralne Srbije, kako god, prilično su jasni, oni su prilično emotivni, svi su za to da je Kosovo Srbija, a niko nije otišao na Kosovo zadnjih 20 godina. Znači, prosto to je stvar jednog nacionalnog mita koji ima taj neki odnos na način da Kosovo je Srbije i tačka. I nema nikakvog razgovora iza toga. I to je donekle i legitimno, ali to malo nije, ja to uvijek kažem, to malo nije fair prema Srbima na Kosovu. Jer vi kad kažete recimo iz Beograda, Niša, Kragujevca, najbolje rješenje je zamrznut konflikt, nećemo da tražimo nikakvo rješenje, pa za 30 godina vratit ćemo se tamo ili 50 ili 100. Šta to znači za nekoga ko živi u Goraždevcu, šta to znači za nekoga ko živi u Kamenici Kosovskoj ili u Osojanu, jer bilans troškova, da se izrazim ekonomski, onoga ko živi u Osojanu u odnosu na rješavanje pitanja Kosova i onoga ko živi u Nišu i u Beogradu nije isti, jer on doživljava tu realnost svakoga dana, a onaj u Beogradu to njega ništa ne košta, to je njemu osim emotivnog bola on nema nikakav drugi trošak. Sad, zašto to kažem? Mi smo imali pre nekoliko godina, pre 3 godine, Jovana je to napomenula, unutrašnji dijalog i to je negde pokazalo otprilike i bolesti našeg društva. Jer u tom unutrašnjem dijalogu svi su se bavili mitomanijom, osim nas civilnog društva, niko nije seo i pričao šta se dešava na tom Kosovu, kako ćemo da rešimo, kako mi vidimo budućnost. Šta želim da kažem? Znači, to je i Vučić nekoliko puta u Skupštini rekao, zadnji put je rekao da nas je na nivou 95.000 do 90.000. Znači, nas za 10 godina će biti 70.000. Ako daju viznu liberalizaciju, bit će nas ispod 50.000. Mi na 50.000 više ne možemo da tražimo nikakva kolektivna prava. Znači, mi smo izgubili, osim emotivnog tog što ćemo mi reći Kosovo je Srbija, mi smo sve izgubili ostalo na Kosovu. Mi nećemo imati naš narod koji ćemo štititi tamo. I tu je ključno pitanje i ovih pregovora, i ja o to da i vidim brzinu u ovim pregovorima kao nešto što je neophodno, da mi moramo, ovo je posljednja šansa da institucionalno rešimo probleme Srba na Kosovu. Jer ako ih sad ne rešimo, to je sad istorijski trenutak, ako ih sad ne rešimo, mi više nećemo imati Srbe na Kosovu. Što? To je 100.000 ljudi, Beograd će da apsorbuje 50, ostali deo Srbije će da apsorbuje 30, 20 će da ode u inostranstvo, nikakav problem. Ostaće 10.000 staraca da umru na svojim vekovnim ognjištima, nikakav problem. Ali to je, da li mi želimo takvo rešenje? To je to kad kažu zamrznut konflikt. To je rešenje bez rešenja, brigo moja, pređi na našu decu i kukat ćemo još narednih 50 godina Kosovo je Srbija. Druga stvar koju želim da kažem, još što je ovdje bitno, normalizacija, da se razumemo. Mi imamo normalizaciju sa Hrvatima, ali nemamo normalne odnose sa Hrvatima. To je najbolji primjer. Pomirenje ne dolazi političkim sporazumom. I potrebno je mnogo raditi na normalizaciji odnosa, na relaksiranju odnosa. Zanimljivo je da u ovim susretima koje imamo jednogodišnje sa Vučićem, ove godine smo preskočili, da recimo mnogi organizacije civilnog društva, uključujući i mene, ja mislim da sam sva 3 puta kada smo se sreli sa njim pričao o tome da je potrebno menjati način komunikacije, potrebno je voditi komunikaciju na način da je afirmativna prema tim odnosima, prema relaksiranju odnosa, a ne da je radikalna. Međutim, u odnosima političkih izbora koje imamo u Srbiji,
Vi imate Vučića koji prilično afirmativno govori o kosovskim Albancima, što je nama, Dušane, sećaš se, i rekao na zadnjem sastanku. Ali zato imate Vulina koji svakog malo poziva na rat. Imate, ne znam, Dačića koji je malo pa mu se nešto omakne. Imate, dobro, Drecun je recimo onako malo, prilično je obazriv i tako dalje. Znači vi imate različite ljude koji komuniciraju na različitim načinima i to radikalizuje kosovsku javnost. S druge strane, Jovana je i napomenula, tu je Vjosa Osmani koja je žena iskreno baš onako pustila se od kad je postala predsjednica, prilično je onako interesantna u komunikacionom smislu. Negde se Kurti, tu se negde on i čuva, on je onako, ima neki svoj diskurs, ali nije takav kao što je Vjosa, imate Konfucu koji isto, mislim, imate različite akteri sa njihove strane, ali hoću da kažem jedno, da normalizacija je dug proces, jako dug proces i on je reverzibilan. Ono što je Jovana pokušala da objasni. Mi imamo jako dobre odnose između poslovnih partnera, onda se desi politički problem i onda se sve to resetuje na nulu. I mi smo imali početkom 2000-ih jako puno internacionalnih organizacija radilo na zbližavanju omladine, zbližavanju različitih nekih segmenata društva. Desi se situacija u Mitrovici sa ranjavinjima i sa pucanjima i svako se vrati u svoje domove. I to je prosto realnost u kojoj ćemo mi još dugo živeti, sve dok ne dođe do nekog političkog dogovora, pa onda će proći još neko vreme, pa ćemo onda nešto uspeti, ili će biti kao što radi Vučić i Rama, a ja mislim da Vučić to radi strateški, da zaobiđe kosovske Albance, da direktno razgovara sa Ramom i da kroz taj neki Open Balkan, kroz te neke ekonomske teme pokuša negde da relaksira odnose između Srba i Albanaca. Što ja mislim da i nije toliko loše, eto da završimo u toj rečenici, zato što Srbiji treba radna snaga. Albanija je u demografskom suficitu i mi i sad imamo jako puno albanskih firmi, iako to se ne zna u javnosti, ima jako puno albanskih firmi koje rade pre svega u sektoru građevine, ali tu je i u sektoru poljoprivrede i u mnogim drugim sektorima, tako da što se više narodi mešaju, to će odnosi biti bolje. Hvala, Dragiša. Ostalo mi još malo vremena i ja bih dao sad priliku Jovani kratko da odgovori, to jest ne moraš kratko, ali mislim da ćeš moći na ova dva pitanja. Jovana Kizić je postavila još dosta pitanja, ne možemo Jovana sad sve ovo da obuhvatimo, ima dosta i vezano za eskalaciju i Veliku Albaniju, upad kosovske policije, ne zove se više ROSU već neko vreme. Ja bih izdvojio dva za tebe, Jovana, i možda iskomentarišeš bilo što drugo, naravno što želiš. Prvo je, s obzirom da si sa terena, da svakodnevno radiš, komuniciraš, živiš sa kosovskim Albancima, sa različitim delovima njihovog stanovništva takođe, da pitanje je direktno da li smatraš, evo jako je u množini, da Albanci sa Kosova i Metohija su spremni za bilo koji dijalog koji ne uključuje nezavisnost Kosova, jedno kratko pitanje, i drugo možda bude edukativno da objasniš zašto Srbi sa Kosova ne mogu da imaju srpske pasoše. To jest imate one privremene koordinacione tela, kako se već zove. To je to. Ok, ću da odgovorim na ova dva pitanja. Da li smatram da su kosovski Albanci spremni na dijalog bez priznanja nezavisnosti kao end goal? To ima veze sa diskursom koji je postavljen u kosovskom društvu. I to je u suštini ono što, na primjer, za razliku od Srbije, mi na Kosovu vidimo vrlo jasno. Kada se govori o procesu pregovore, govori se o jasnom cilju na kraju, a to je da sveobuhvatni sporazum treba u sebi sadrži konačno zajedničko priznanje Srbije i Kosova. Tako da je to nešto što je prilično ustaljeno, ali je isto tako i ustaljeno mišljenje, da kažem sad, celog albanskog društva o tome da su jako eksplicitni po tome da ne žele sprovođenje tačke pregovora koje se odnosi na zajednicu srpskih opština.
koje je isto tako ratifikovano u Kosovskom parlamentu, mislim sporazum koji je ratifikovan u parlamentu i dalje postoji odluka Ustavnog suda koja potvrđuje da zajednica srpskih opština treba da se formira, što kosovske institucije sada već koliko godina odbijaju da sprovedu, što ih čini poprilično u očima bar međunarodne javnosti, ali ajde kažem iz perspektive, ako gledamo iz perspektive Kosova nevećinske zajednice, kao aktera koji nije principijelan, koji ne drži svoju reč, koji nije spreman da sprovede ono što je njegova obaveza. U suštini ga čini, daje mu imidž koji nije nimalo afirmativan. A zašto u suštini kao glavni argument se koristi zajednice srpskih opština, zašto ne žele da se ona sprovede, je to što se ona vidi kao nova Republika Srpska i isto tako što u suštini se sada na već postojeća prava i garancije koje srpska zajednica ima na Kosovu, koje se u kosovskom društvu gledaju kao konsenzus ili kompromis koji je kosovski Albanci morali da naprave da bi dobili nezavisnost, je sada samo nešto više. U suštini od samog starta i delom je i kosovsko civilno društvo tu onako uticalo da se taj narativ stvori i on postoji i dalje, ne postoji nikakva debata i diskusija u kosovskom društvu na tu temu. I to je ono što je problem, jer sada u poznavanju jezika svog komšija i nemogućnosti komunikacije. Ta komunikacija se opet i dalje dešava na nivou civilnog društva i kažem na vrlo onako bukvalno izolovanim slučajevima. Nema debate u javnom prostoru kosovskom, jer mi se čak i ne pozivamo da budemo sagovornici ili da dajemo izjave, jer ili jednostavno ne postoji interesovanje ili s druge strane to izgleda previše skupo obezbediti prevod i sve tako nešto, pa jednostavno je bolje i nemati Srbe kao sagovornike, pa se i ne čuje ta druga strana, nego se samo u suštini kreira, da kažem, javno mnjenje na osnovu onoga poruka koje dolaze iz Beograda i ona koja se kreira u Prištini, a ne ono što u suštini je viđenje lokalne zajednice na lokalu. U suštini, ono što želim da kažem, nothing is set in stone. Kao što i sa zajednicom srpskih opština je slučaj, to je posljedica narativa koji je kreiran, koji isto tako može da se promeni ako za to postoji volja. I ono što je, pretpostavljam da treba da krene od strane civilnog društva, odnosno primarno bi trebalo da krene od strane oni koji su na vlasti, ali onda neka krene i od strane civilnog društva, a što ne i opozicionih partija. I ono što vidimo, na primjer, sada, kad dolazi do restrukturiranja političkih partija koje su u opoziciji na Kosovu, koje sada pokušavaju da stvore nekako novi pristup svemu u odnosu na samoopredeljenje, je da se pojavljuje interes zastupanja interesa nevećinskih zajednica, odnosno srpske zajednice na Kosovu. To još uvek nije u javnom prostoru, ali postoji tendencija da se tako nešto desi, pa sa tim možemo da vidimo možda i ponovo otvaranje debate koja se, na primjer, odnosi na zajednicu srpskih opština ili, na primjer, uslova potpisivanja sporazuma ako sa sobom nosi priznavanje nezavisnosti. Ja mislim da jednostavno i u kosovskom društvu ne postoji debata i razgovor o tome šta bi u suštini za kosovsko društvo to priznavanje nezavisnosti značilo. Mislim da ljudi se isto tako hvataju emotivno za simboliku pre nego na praktične rješenja koje bi u suštini građanima učinila život boljim. A što se tiče problema sa pasošima, ne znam da li imam dovoljno vremena da to objasnim, ali u suštini kada je Srbija ušla u bezvizni režim, svi koji su i srpski državljani, pa i oni koji su živeli na teritoriji Kosova i Metohije, su imali pravo da izvade pasoše koji potpadaju po taj režim. Posle manje od godinu dana donesena je odluka da se pasoši koji se donose za stanovnike kojima je prebivalište na Kosovu i Metohiji imaju poseban status, odnosno da su to koordinaciona uprava pasoši koji u suštini ne potpadaju pod bezvizni režim, pa tako građani koji imaju koordinaciona uprava pasoše moraju svakako ponovo da traže da i dobiju vizu kako bi putovali. Ono što je u suštini to možda i ne bi bio toliko problem, da nije problem činjenica promene prebivališta stanovnika sa Kosova i Metohije na bilo koje prebivalište u centralnoj Srbiji.
koji u suštini, što predstavlja prilično bolan proces koji obično rezultira time da je potraživanje, odnosno zahtev za promenu prebivališta odbijen. Tako da građani, srpski državljani koji žive na Kosovu i Metohiju ne mogu tako jednostavno da promene prebivalište kao što je to jednostavno normalna administrativna procedura, već prolaze kroz dodatne policijske provere, različite provere kako bi se potvrdili da oni stvarno su promijenili svoje prebivalište. Tako da, eto, mislim da, nadam se da sam uspjela da odgovorim onako što jednostavnije moguće. Hvala ti, Jovana. Mi smo već došli do kraja ove online konferencije. Ukoliko neko od panelista želi da kaže ima još neki komentar, podignite ruku, daću vam reč. Dragiša, izvoli. Vrlo kratko, ali mislim da je jako bitno. Znači, želim da vam se zahvalim danas za ovu konferenciju, da vas još jednom pohvalim za projekat i da vas ohrabrim da i dalje radite na ovim temama. Zato što, kao što sam rekao u svom uvodu, zaista želim da istaknem i na kraju. Jako je malo suštinskih debata o tome šta se dešava u procesu dijaloga, kako unaprediti taj proces, kako unaprediti odnose između dva društva i zaista mislim da ovakvi paneli su nam jako bitni, jako korisni i hvala vam na tome. I također želim vama i svim učesnicima i slušalcima da čestitam Novu godinu, srećne novogodišnje praznike, ko slavi Božić, srećan Božić i da vam poželim sve najlepše u narednoj godini, nadam se bez covida. Eto, toliko od mene. Veliki pozdrav. Hvala puno, Dragiša, ovo je baš bilo lepo za kraj ovog panela. Hvala tebi i na svim komentarima i na učešću i na podršci koju nam daješ i kao organizaciji i na ovom projektu sve vreme i kao koordinator radne grupe. Na tome smo veoma zahvali. Hvala Jovana na učešću, hvala što si izdvojila vreme. Znam da si ti na nekom odmoru sada, tako da hvala ti što si nam se pridružila. Hvala Đorđu puno na ovim kontribucijama, na ovim objašnjenjima detaljnim, koje mislim da će biti veoma značajne. Zbog toga je značajno što je ova debata ide i na YouTube, bit će okačat, ljudi će moći da se vrate i da čuju rationel, što kažu Šumadi, to je objašnjenje za neke od stvari koje smo stavili u dokument. Hvala vam na vremenu koji ste izdvojili. Hvala svim učesnicima. Također bih želeo da čestitam srećne praznike i svim panelistima i svim učesnicima ove konferencije i da vam poželim mnogo uspeha i zdravlja u narednoj godini i da bude korona free, ako je to moguće, da ponovim ono što je Dragiša rekao. I pratite nas, okačit ćemo ovaj dokument uskoro na website, na sve društvene mreže, pričat ćemo o njemu i dalje, komunicirat ćemo i sa drugim akterima važnim za prenošenje ovih poruka i vidimo se u narednoj godini. Tada uživajte i odmorite se ili se lepo provedite, zavisi ko kakve ima planove. Prijatno svima.